Զնախսիլիկաշտա բազոնգաուտնա բաստեր սավգացաուտի մակումքում էվիր ինформацион ռաղդաբուն ստուդիի գաբարատը իրինը։ Կադեյ վարախ նալնսանքանım, ուատտարալ կամանդարու զարդıldarın բրագբուն։ Ֆծեգամայ նրմադեր նսանքանեն սբիրը բստետը, դերղվատին ռաստեջի ու ասբուն ադամ ռասդստի դիմոնստրացիա ռևոլյուցիոն լոզունգ թիմը, նրթակ կավումեն ֆիսեֆտիա ռազդեր նսանյուակ, մայա ադամ նսանքանեն ռայդտույ կոտ բրագբուն ավտը։ Qalzeg zerde ravgime ası bırakbun sembel çisiyataliğine der. Fitzegemein sanken solzegeme koste bun hatsebun savitun resecen sankuttu verachai amen kadabuna hamstern sanjuagnalis vatar atsebunel adam imbalance qalzegay. Fitzegemein savitun sedis adam tensan kuttu kudduni faluigana gadami yudzina debun afte. Appete fitzeg varasi atseberakbun balsan kuttu min asedene adzamazı. Vad zavut tema fabrikata kushcheta demonstracite sediste sakostu avarta fakhozder kanene txay. Fala barakbun varachai sansedis savitun dujem. Savitun sedisine perkhima barakbunen der ayfto yanum amira khuttu walzegeme kuste barakbun. Atseberakbun savitu restajirestun der insan kuttu varachai. Sayrak fazat vaqt sediste kushcheta demonstracite. Katsi khadistu zavuttem fabrikata kushcheta. Akhorganjakta studingte. Ama kadat barakbun aften alnısan kantsvatteray adam naruhkens. Valdayder ta khister karadam. Udun zerdaruh seremsens khusariirestun atseberakbun kudvarach nisan kutta way. Savitun duceresteci hal karadey mekteler svelletey raydegme zarettem sakhitüntsette kuddu futzogmay berakbunma. Geresteme yusadorester se fengder omeneve gudoy neve dorasius kuddoy guy zotchen fengirvertoy guy haftayulum beldeste barod mederi oftatsette kudduy demonstratsiotayu di shkolotayu rosedeste qalzegay zorgay odamder zavod der fabrikata udoniul der barodetsedeste berge konnesan kanikuy ivestun odamens fandezagen moje didina go resurdet set sort alle berakbunder sen qalzagwad seberakbund liul der khurzaim balad bunul der qalzagem baloy vadayderna khastef khardi irestun fallod odam ma alle berakbunder resurdet servituy me resurdet baloy man asagdagar ben hautsam utsavat alkaider. Walzegeme kostebun kadrazder avnalnisan kanamatder tsaldar buneste uleft bunte, ama войта у валдаяхсызгун нафалуйганаг бастактан. 1 мая – праздник весны и труда. Раньше этот день отмечали в советское время очень масштабно. В Схимвале проводили парад, праздничный парад, где участвовали все организации, учащиеся школ. Помню, еще в 4 классе сама тоже принимала участие. Сегодня, наверное, самой большой радостью для нашего населения является то, что у нас 5-дневный отдых. 1 мая – День трудящихся. Его празднуют для того, чтобы подчеркнуть величие трудящегося народа. Если бы люди не трудились, в этом мире ничего бы не было. Qıqagan abun nefesi veden sefilder nazons fetsegen maatsı berakbunu ama yinsini sanivagis huy. Biletata zons ermester khister tenexestay. Berakbunu tsitam muhtar arfakanem na Respublikat serjiten nazardasin zahı analiziyant ama katterit der tsivuy kostqum. Çesiyatalina guzitat sermet meyduyterinat informasyon ravaqt abun. Централунов зарен комиссионери деган регистрации гондерцедесте саппар политикум партии. Парламентунов зерстетем се кандидатура терроразмакуттой хитанадай мектедер. Асыф адыздаханен ронгсы көзд бакундерсет, амма садарттар архайдеті хаюна абун ырмак. Ivgut kori karun ra beragistene Respublikay Parlamenton evzersete khat partite mehiten aday mekteisteste vödun politikum partite dartar evzersetem se kandidatura terarazmekuttu staday magay filder atsaxşyak somet settegenen kostsewa huite khayne razırta centralın evzaren komisi serdar plite bela. У нас есть первый кандидат, который зарегистрирован, он уже считается кандидатом зарегистрированным, он из 16-го округа, это Дрияев Зазан Ударович. Помимо этого, по результатам нашей проверки, к сожалению, отказано в регистрации Габатову Альберту Хаджумаровичу, Биченовой Индире Ивановне и Бекоеву Алану Мирабовичу. Им отказано по результатам тех проверочных работ, которые провел ЦИК.
Данные лица могут подойти в Центральную избирательную комиссию, могут получить копии нашего постановления и копии тех протоколов, где полностью прописано, по каким основаниям им было отказано. Сегодня дальше продолжается работа, к нам поступают подписные листы проверяются, вся остальная документация тоже проверяется, сделаны рабочие группы, мы работаем полный рабочий день, все вот эти выходные дни мы работаем, то есть каждый может донести до нас свои подписные листы, и мы продолжим работу по этим лицам. Դոկումենտը բոդետտենում գոդմե ցենտրալոնը վզորեն կամիս բերակոտա պարտի իվգոնդիրստուն ցե դոկումենտը պակետ բավդստովդուն ու մեյդորտա ռեգիստրացիր ցեդստը մսանում խախտաս վիդարկոտոյ պարիտիկում պարտիթա իուդինոտ ֆեդեբեստը ադամի իուդինոտ մեն խասան. Кроме того, мы заверили республиканский список партии «Родина». Они представили республиканский список своих кандидатов из 14 лиц. По поводу них тоже будет идти проверка и продолжится проверка по мере того, как будут поступать их подписные листы. Вся эта проверка и прием документации будет идти включительно до 5 мая. И я еще раз говорю, что эти выходные дни у нас рабочие и полный рабочий день с утра до позднего вечера. Кандидаты могут подносить свои документы, и мы их будем принимать и проверять. Мы ни один день не потеряем и уложимся ровно в срок, по которому мы им должны выдать наши заключения, или мы их зарегистрируем, или кому-то мы откажем. Это двухнедельный срок, но мы стараемся это не растягивать на 2 недели, мы стараемся это проверять так, чтобы выиграть время и для них, и чтобы мы все успели. Մոխրմեն դեր մասուն ինվարմասյուն վարաստը պարտիտ եմ դեպուտատեմ կանդիդատեն սաբունը ձանի սագիտացի կանեն ըրմեստեր սեձեմ մայև հստեմը վդ մետավալսն վզարսեթը աղում ագիտացուն մասուն կուզդգանան ձանիս ադամիմը սաֆին բլտը терестաջը. Агитация, как только пройдет регистрация, мы должны будем провести жеребьевку. Жеребьевку мы будем проводить между зарегистрированными лицами, кандидатами, и с работниками телевидения, и с работниками наших государственных газет, чтобы предоставить им право проводить, кроме того, что они будут встречаться с избирателями, они могут проводить агитацию через телевидение и через наши полосы газет, которые, значит, должны будут представить им определенное количество полосок и определенное количество времени. В рабочие дни не менее 30 минут, не менее, а более мы будем обговаривать уже с представителями телевидения и с представителями редакции наших газет. Мы обязаны каждому дать, а вот как мы это будем делать, это только ЦИК решить не может, это мы должны иметь свое мнение по этому поводу и должны выслушать другие стороны. И придем к единому. Во всяком случае, мы никого обделить не имеем права и будем стараться все это делать в равных условиях для всех кандидатов и политических партий. Битети Ирина Табелталан, Ихтеджони, информацию Равахтабун. Ինֆորմացիա մեմխորը պացաղադուն կմիտիետը սերդար խոտայթը մարիա արվլկորիոն բրիֆինգը վազագոտ պացաղադուն դրամուն տեատրայի վադուն կուղտերյու եկենեք զուցը տեմիրլան։ Ռեժիսոր ռազրտա ադիգե աբխազակ տեատրը əxsən adamın festivalı festivalը թխայ սրանն տեատրը կոլեկտիվ ռայստա սալդար խուրզախը։ Festival уақыты дуынды кәгәм апреле дуыныстам апрельмә адыгея сайрак гурат майкопы. В России театр азай расидыны фәлгәтті. Фестивале Цагат Кавказа хитен республика равдыстой ивенда спектакле. Напаца хадун драмун театр Ирун авзагал равдыста спектакль Антигуна. Французак драматург Жан Ану, Амарагун Бердинак драматург Софоколы пьеса Мәгәскә. Тинг тәхстәстән банысан кутта режиссер. Вымәнәмәвім хор зонын хустариры стойнак театры тәхәй әмән калмәкастыстына труп бәрцедімә. Әмәнел ацакоттак вәртастырын бәрзинат. Банысан кутта дзудзаты тамирлан. Для нас как-то более ответственным стал каждый день вот в этом плане, потому что не просто из-за того, что сравнивали спектакли, а просто отношение к тому, что мы должны быть лучше, чем все другие в этом плане. И день спектакля, когда наступил, мы просто сделали вот такой выдох, можно сказать так, и
Потом я еще переводил сам синхронно, и тут маленький казус был такой, что я сверху смотрел на свой спектакль и уже все, думал, все, полный провал, практически, говорю, они сейчас критика была очень серьезная. Ժյուրի ու այնտեղսան դստը ֆեստիվալ Զոլոտայա Մոսկա ամա Սանկտ Պետերբուրգը театралն ժուրնալ մինավերտը խուսար ամացագաթիրստուն ացը ֆեստիվալը խայադրայստու ֆծախատ նա театр спектакль ֆացը ժյուրի ու այնտեղ կրիտիկտը ամա սինեմակաշտը զարդամա ամարայստու երթախուրզախը նոմինացի խոզդար ռեժիսյուրը վալախիսը սիս նա դրամոն театрը այվադուն կուխտերեկենակ ծուցածը տամիրլան դկակ պլանը խոզդար նալգոյ մաջրուլ ռայստա ցուցիցը Անդրեյ спектакль Անտիգոնայը գիմուն ռոլսը խաստկանենը տխայ спектаклը սայրոք Սլգույ մաջրուլ ախաստկանակ բեկույթ զարինաթա խորզախշնարցետ ֆեստիվալը ժուրի սարմագուն պրիզեյ կրիտիկ թամաբանը սանկոտոյ ռեժիսոր սպեկտակլ մացնուգդինատ տաբախաստավդուն սանեմացա Անտիգոնայ արագուն քարդար ծուցածը տամիրլան բանը սանկոտազագասն ֆեստիվալ մա ացավնան ֆինանսուն ախոսպակոտան республика президент Есть момент, который может быть очень многие не понимают для театральных деятелей в этом плане, но то внимание и то, что мы сегодня имеем в Южной Осетии, благодаря, не побоюсь этого слова, потому что Анатолий Ильич Бибилов нас проспонсировал на поездку, опять же, туда и в Луганск, и в Майкоп на фестивале. И мы, имея такой театр, мы должны для себя понимать вот ту меру ответственности, которую мы держим перед всем Кавказом сейчас, в данный момент. Почему? Потому что нет у них той технологии в театрах, которые у нас есть, нет у них той поддержки от руководства, которая у нас есть. Առաջը ծուցոտտամիրլանը ֆախոտույ աբխազմա սպեկտակլ սվարանն թխայ Վեյմարածրտա ըֆտասամեանու դասամմայը Անտիգոնա Ուլանովսկա վաղցակ ֆեստիվալը ավդիստ կերցավձան վույթը խայդար Ֆանդմո կանենց սցենա բեզգրանիցը դար խայad ռայսն Ֆազա ջմա ֆանդ կանենց Կավկազը խիցեն գուրատամ գաստրոլոն տուրս օրգանիզացի կանեն Ամա սպեկտակլ Ֆատիմա Ռավդիսն На республике սինեմակաշտանտա ըստամմայը театр Ռավդիսցան կոմեդի ուն անա ակնոպակոյնիկ Ներեր աստաճը դրամոն театр ակտյորտա ռեպետիցի կանենց Վալենտին Красնогорովը պիեսամագասկա կոմեդի Լյուբով տա բիզումիա Ամագոչը սատը Исаак фест пьесамагаска спектакль «Устная кура». Тепер телевизор бетиталим информацию равахт абун. دكتور آمن تمقاوقوسن أمسا أخست كنن نردوجة أليرجيك تنمت فلدري فلدر كي كنن ويد زردك كاغناو فلا دكتور تنخستم جسكا خوستي دارتر رايسن قوى أندر مغزل تدر ودون رنشنكو أخست كنا ود برك فخوز درودزاني سيواور أليرجيا نخما كود قوى توخ كنن ومتسم ديسكوتان واتخسك بيتي تيرينا والزج ارتسدل آلچی در فتسین کنه فلاوی ما بیرتن رایداون استفاده بده آلرژی رنچنچی و دونن استنگ و سنیز خود اما و منیس ارمست دری و خوس قورستگل خیبا خیزن اما رایسنم بالم مازلته دختر تکد زورن سومگس که رنچن تسخدک خورزونن سرستک استنگ و سنیز اما و دراز ولغو دو کوری راز در قورایداون نوازن آلرژی نخمه خوسته ایس آخم پریپارات اما سترسن نقوه و من ما آدای ما گودون کنوازا و تل ارگانیزم نساخر و اما انسان تراخیزه فعلا آل препаратан در قوه دختر رازدینات اما лабораторион باскерст. Метод называется определение специфических иммуноглобулинов Е. Есть высокоточные молекулярные методы диагностики, например, метод иммунокап, высокоточный метод обследования. Преимущество этого метода в том, что можно выявлять, диагностировать аллерген, причинозначимый, даже во время обострения. Да? Человек может быть и на фоне приема антигистаминных препаратов, то есть их не надо заранее за 7-10 дней отменять для того, чтобы сходить обследоваться. Это можно сделать и накануне, выпить препараты, утром пойти существенно на результат. Это никак не повлияет. Что касаемо кожных проб, то у них есть какие-то свои, конечно, ограничения. Например, их ни в коем случае не делают во время сезона пыления. То есть обследоваться надо принципиально или осенью, или зимой, когда ничего не цветет. И пациент, будь то взрослый или ребенок, должен быть вне обострения. فیدار زونن قوی در مرمست خوسته نفره وق در وزن آدای ماجوور رایسن قوی اندر مازلت در و دون رنچن که خست کنه و دبیره فخوز در وزن یواور. Элементарные меры заключаются в том, что человек, если он пришел с улицы, он в первую очередь должен снять с себя всю одежду,
закинуть это все в стирку, одеть чистое новое, искупаться, помыть голову, потому что, ложась ночью в таком состоянии, не приняв душ, пыльца, которая оседает, она нами глазами невидима, это микроскопические элементы, они оседают, остаются на волосах. Ночью во время сна это все слушивается, попадает на подушку. Человек дышит аллергеном, непосредственно контакт в нескольких миллиметрах, дышит и утром уже просыпается, весь в насморке, весь отекший, уже ему тяжело дышать, конъюнктивит. То есть это очень важно. Элементарно, механически удалить аллерген, провокатор. زونم ما قوی درم آلرژی کستنگ و درنچن قوی باهیزن ایوه یو خلصادم پرودکتی و من متساخن در کردک نواد بلاس دیدینه که افتاد و فکرز در وی آتنیز و مگس کت آفون متسخوزیس آتنیز خی باهیزن و تخیبا فرسن قوی خوستن چیکنه و دخترم. Человек замечает связь между приемом определенного продукта и ухудшением течения полиноза, прием данных продуктов должен быть прекращен. Это тоже очень важно. То есть, узнав, на что у человека реакция, можно подобрать уже индивидуальное меню, соблюдать уже не общую гипоаллергенную диету, а какую-то индивидуальную уже разработать. Это явление называется перекрестной аллергической реакцией. Кайзагын قو آلرژیک تنزن و سنیز خود کس کارز و یود فلا آلس در راز ولقاو نوست مگسکه که آرازو یود بیره فراوک در زن سواور و مگسکه دختر آمنتم قو قوسن اما سخست کنن قو بیتی تیرینا میدوی ترینات اینفارماتسو را وقت آبون Սնխ մեիս սևն սերմագուն մազալտը ֆալավետտեր խալնց ֆանդաջыз մելդի դումենթը։ Իվեյու շուֆրթը ֆիստեգայ սևջիթը դաս դինադլ կեյ նեֆaq ուդեքանենց ումանև դիսենսը ավտոտրանսպորտ կեյ բաուրումն ստրատու արտլ նավետ տակամնեմ բալը ախն բնետը։ Աբուն նեյսեն գորդ ավտոինսպեկցիի կուշջը թիմը ազլդստը ըմեզ բրեք կուտույ ախն վխատ խալջըթը նմեց կեյ նեկատ դրքանը վեյ։ نگورت автомاشینات نمت آزای آزمکیفل در کنه و فیستگه سوجته نفزارن کنه زنزینت ده درات وارتل اداسم ادخسید سوانن و من تایا خوصگو شوفر تسماشینات درات وارتل کی باورومنس و دو نقد کننز آدم تخصینات کی افزارن کنن سوی افتا انسپکسی کوشته ایومد و خاط نسارستویت خیریته فلا بیرته و در نسدنس مسا ترانسپورت باورومنس کم سبا فندوم نگورت ایولن دختر باوریس آبایتو و سویونگل آتسوینج سرجت سماشینات باورومنس درات وارتل اما او میرخ کننز فیستگه سوجت فنداق اما او دون بار نباره باقه فنداج است مراخیزن اما او تا تساگو ست ساردن درات وارتل اشناده منی ویش ماشینا بارش ما شوفر تسماشینات درات وارتل کی باورومن سومی سخی راست کنن سومانن گاراشتنه ما ترسم و انجنن نه автомашина ایشچی کسکورا و می سمی وار فیوای ویت خی کد افتا انسپکسی افتا زرجت خود در او ایو فنداق سارازن قوا ایو варсунз мальдима. Я живу по улице Васоабаева. Тут очень узенькая дорога, и двухстороннее движение то не должно быть. И они, знаете, с какой скоростью проезжают машины? 60-70-80 таров дисенч. И страшно бывает даже от звука. Я выглядываю воды. Соседи уже давно говорят, раньше вот эта улица была односторонняя. Соберемся сейчас все соседи, напишем заявление, чтобы нам сделали одностороннее движение. И всем будет хорошо. И ГАИ, и нам, и всем жителям. گوره توینکت آرستادی موودون بیره رد فونگگ درسته وی مثل سرجته نکالن سال خزون آرستادون رمجته اموت فیسته گیت سوجته بنتون فتخسنس. دو بر میدگ نشاوریت تروت وارتل شماشینات هلا عود مسترمیت کنم. تک بیرا ماشینات هم لا تروت وارتل من آسیتینسکی ونگل برتواسو آبای و ونگل نوج ماجیس کمجه جستی تکالدی کمجه ماشینه کوزافو تپرستی زیلم چل مثلا استرانات کنم سخی شبتی مثلا جورم نخواست کنم شمت رو تورت سری بار کنم آدم سفندکتل شوی اداسی برایجی چاستنا ماخیزوی شوفر تای در بیره و تنگ وزموشونی نماشین آدم شفا کنون وی اوش قدر ممگست که ناخل باستناو ماشینا نیسوادم کنه بنات ترسارا اوش آدی ماگی یا ماشینان ایشچه ونگک فندکتا ونگک فندکتل تا وچگن односторонний движение сарачистам мал бакушистам шамай انچون تای شوی ماشین آتا در سفن داگل اما تروتوارتل در شوی آدم اداسایی
این پروبلماتا و سرج تای بیره تسازرند خالد ماشینات ترات و ارتل کین وادنس اما عام کی فلزرنس بیره رستجم نن خاص قاو افتا ماشینات چیتل سکنه و دوم مدر سمای نگوره تو وینکت آزملدن دغدو ور فروگ در و اویت خیفت ساج در قوه وینکت راسری بار کنن و مازملت سارازن قوه ای ورسون اما ففل در کنن قوه اورومن بنتم ها خمو رستج دومن آن نمیتا پات سخادون افتا انسپکسی کوشته فل در قومه دوموی فت خالجتای افتا ماشینات زملد و ور ابن زو قومه و سقوس داردبن بیتی تیرینا میدوی ترینات اینفارماتسور را وقت آبون Ասազ գինյալուն իրում պայդ խետեկատեգուստը ազայրասիտ կայերսը դուիկադեն ներիսպուբլիկայ վաղտ սավն սալխուզուն մազալտը։ Վույթը խայ աբուն իլբրուսը խուխը բերզնդ մա աֆն դարաստ ֆեսիվեդը իուկուրդ։ Վդուն խուխը բերզնդ տլուձստը իուկորի։ Կուլտուրայ մինիստր Засета Жанна աֆն դարասկուտ տաբալցետը əməsin զաղտա իուլխուզ դərfəndiyəkտə։ Восхождение юбилею со дня рождения Коста, юбилею великого Коста. И хотелось бы пожелать им нехоженных троп очень много, доступных вершин еще больше. Конечно же, возвращения в родные дома добрыми, здоровыми. На самой высокой точке Европы будет водружен палестинский флаг и, соответственно, будет произнесен стих великого нашего и мирового во всем мире великого поэта Коста Ливановича Хитагурова. Информацион рағдар Түркияның спорт хабарты. Удысты футбол ise գաթիրստուն ալանի չեմպիոնատը ռադուն տուրը կաստեթը։ Ֆուտբոլն կամանդը ծխին վալ ֆավլախի զերդունը կամանդը ելդուը յուխղդայ։ Ծխին վայլեկտը սկունդը ռասկուխտստը գեջիթը ացամը զմաբիթի թմարad։ Асы վալախի զεφերսը կամանդը ծխին վալ турнирун таблице ахсы фыцак бынат. Провели очередную игру с хорошей сильной командой, с командой футбольный клуб «Ардон» 2018. Эта команда также выступает в чемпионате России на КФК. Сыграли они на КФК 2 игры и с дагестанскими командами, и оба матча они выиграли. Играли они и на чемпионате республики тоже 2 игры, и там тоже выиграли 2 своих игры. И сейчас они как бы считались лидерами нашего чемпионата. Но команда подготовилась как физически, так и морально. Но игра сложилась очень тяжело для нас. Минут 15-20 команда не могла опустить мяч, навязать свою игру. И в минуте на 15 пропустили гол 1-0. И моя команда, когда проигрывает, им приходится показывать уже свой характер, чего им не откажешь. И в очередной игре также наши ребята проявили характер и выиграли со счетом 2-1. Было очень жарко, было тяжело ребятам влиться в игру. Попросил немножко терпения. Выиграли очередную игру, сейчас мы идем на первом месте, и фактически в турнирной таблице сейчас все зависит от нас самих. И следующая игра у нас состоится 10 числа, играем с командой футбольный клуб «Кадгарон», который также не имеет пока поражений, и они идут на втором месте, но у нас одинаковая разница очков. Ахамедистин информационной службы басетте гундер меджете албундерна сардовазет хорс хабарты федемол народун фильм балдме эфира.